Ka rawe, Josh, kia kahara koe. Nā, smear your mea. Kei te ora tonu, te kaupapa I tī mataria ai e Tālei Morrison. Ko tahi tau ki muri nei, ka kitea te mate pukupuku ki te whare tangata I roto I taua whakawana o te ao kapahaka. Engari kāri ia I tuohu, ka tahuri ke ia ki te whakatairanga I ngā mōreareatanga o taua mate ki te kore e mau wawe. I mate a Tālei e rua marama ki muri, kei te kawe a tāna o hāki kia kore ai ngā wāhine e mate I te mate I turaki I aia. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. He taonga tō tiana, so smear your mea. Mea tia tō mea. He kaupapa kore utu e kawea nei e tēnei ratonga Māori. We offer free screening all the time anyway for Māori. And this week we're also offering $20 countdown vouchers as an extra incentive. E ai ki ngā tatauranga te manatū hauora koni atu I te kotahirau ono te kau ngā wāhine ka pā I te mate pukupuku ki te whare tangata ia te tau. Ono te kau he wāhine Māori. Hei tā Lewis ki te tirohia koe ia toru tau. Ko ia pū te rongoā ki tēnei mate. Especially Māori women aren't very keen on coming to have their cervical screening done, having their smear taken. But it is really important because with that early detection of any abnormal changes, it doesn't go on to become cervical cancer. Hei wa te kau o rau o ngā tūroro I te haoranga ki te awaroa he uri Māori. Nō te rā nei whakamātauria ai tēnei uri o Ngāpuhi, ko te whakamātona tino kaipatu. I think that's the ultimate feeling that Māori women feel is shy, you know, like, oh gosh, I don't even know this lady's going to see my box or something like that, you know, but I don't know, and I don't know, as soon as you walk in that door, it's all good. Me tana āki nui ki ngā wāhine Māori kia taka tūake. It's a necessity to take care of your tinana yourself and get these things checked out. Do it, it's worth it for yourself and your family and your children. Me te hakota te haoranga he whakāwe awe I te iwi kia whakamātauria rātau mo ngā momo mate pukupuku katoa. So whether there's a special campaign or not, the importance of breast screening and cervical screening in early detection is really paramount. You know, it's saves lots of lives, it really does. It really is the way to look after your whānau and not to have cancer in the first place, to come for that early screening. Nō te rā tapu ka mahu ake nei I whakarewaina te kaupapa smear your mea hei whakamahara I te mārei kura o te ao haka a Tālei Morrison. Ka mutu ka kore utu ngā ratonga hauora Māori huri I te motu mo tēnei wiki. Te o Kiwa McLean, te karere.